Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam takasngi. Ka Sengkan Tiula is a multi-purpose organization harungkat ke District Sports Promotion Society. Haga kat santrik unailar arhajar arpundriu krayo ban penhap perdai ke limpung yelek kai ke betip kum ke 5th Independence Cup Women Knockout Football Tournament arhajar arpundriu hamadan MDSE Stadium Nonglang Southwest Castles District. Ya gani ka limpung na yo ban sedang na do kat santrik ujiliu arhajar arpundriu berkejing pelong ya gani ka limpung kalong kumshi bentaban kentiu hi kesamla kentei ha kejing yelek kai football. Ha gani ka ngikun ka jong gani ka limpung kejing lek kai klalong hapreng ka Jakram SC Persha ka Penno Reward Academy ha ka ba ka Jakram Krajap Suk Batra ka namla adu hadien bakla ban pinlim no da ndriu gola non. Ya gani ka limpung lawan ban penhap da uba Commander Shangpliang President Hill Farmers Union but President ka Meghalaya Filmmakers and Association u Kongsan harungkat ka jingdan lang uba Li Yingling do Vice President MDSE kidukot ka KLISMO bat kiwe. Susarong bakum ka Southwest Castles District ngidon yeshibun ki rangi lekai ki bapau haki sport ba per ngidon ni ki rangi lekai football la ki long ki kentai la ni ki shinrang ni kan mau kum yo samla Chester Paul ni kan mau ya i ba baining ni kan mau i me ikmon ni sai yeshibun ki klur lekai jom ka Southwest ka jungi atli ki tim ba pin lekai bha ba next camp banang ni nakabadan pin sakio shapolo pinsa let ki benda jong kari India but yo let's say hapoi ke sniru pinsa yo ban mikmat ya kari India ha ki platform jong ke international dengan kitbok ki wengi ki player ba pin ya le kai ba ngangange ba pitip ha ya ke discipline ba pin ya le kai pi khamtip ba ma pi ba ha jing le kai kenon ki ba job kindon ki baram dan re ki jing le kai kawara ki jinge teli kawara ki jinge long kawai but next camp bakum ki samla la pilong ki kentai la ni ki shinrang hakam leka football next camp bengin sala ban sai ya ki rang lekai ki ban mikmat om to ye gejala andrai wat ye kari India bro kawai desa sisen kumala om nganom kran bunslam namar ba ni kwa hiban ye ki kam lekai football namar la ni kran chapang ki wei ki mat nganom sibuni ka ban kran dan rai i ka ngin sayo da koi pat platform bengin kran ni kita desa sisen ki bok ki baru atli kita berpinjai kai bah, bat next camp bagani ke platform kapan sekentiu ya pi sya kejala kari bat ke partai baru koi. Saya sizin kublai sipun, kublai sejago.